Ewusia ha attention TV esem mu bia kwaba de ebaso nsem ayetwugo we social media so ene mashobedwem montene so ane yababo no osemufu asem na wodi asema mesem betena se na mebobo ho emfa nkyerɛw na yenkotie mu nkyirimu so emfa embra enunti ene ensem abetodwa ene maame ngege ne de ono ankasa ebo apia bebrega echi papa eye fese nenim se ena mapia bebrega so anensem bi pia bontin betipie mu se ekamya kwese agrada na evangelist ama part ne mama of men for na ye kasa woda prison se say we yi won edi epiewe ana maame ngege abapa chale enye yize ene ensem no kuru bi pa edi amane apia bebreka ye beko na kotie edi abana so ansa na menka wo second University Foundation ana asema snam di jumidi ebesom wa attention TV so yenko tie maame ngege emba according to news no kire se enkwatfo miensa bi ene ko fie ho so mko hwe obi ene omkoto sister ye odaso yi ekotam no edine koye na se ye ka se nice girl ya odaso yi no yetimi atwitwa girl no edi edua awo nanum hash anodin mama esimetimi edi pictures ni bi akire mu a ono aso sai ni ono asai ni so what I say ono asai ni o na so hwe ho tattoo ye gugu hu ya se ni eku ani beku o sister tattoo ya de gugu hu yi boys se de ombe ye wa no maye wi o ya asemu anyway sister ye odaso yi na eja omadi ni bone a enti se omaptwa sister no apapa ni yam ede edua asanso awo nanum apie na tiko na odwene ho a wonte ase omkoto no nwura mo se na ete oda ho se ya eno mabo naked so omo ne dayansa na omu kuno se omo ye bedwene ho a mente ase se omo ne dan na omu kuno se omo I mean the whole issue mene ekromofo bi etwetwe nkomo ema omo de update ni nyina emame eka de kropoten a ekoso de kire mebo audio na mamotie na de din kan e be din kan so tie another reporter e fa sa case we ya ho nipa ne yakunda wasa no young girl ya omakunu je say omo de se kan ya twitwa ne yam e de aba awo nanum na wabie sa aba na hye wasa no e mayet my black and white intia nanum no e ya aba mienu o e no omo de awo nanum apie na tiko sa no yesa wodwene ho a wonti ase bone a aba binmu tirimu no utim se o kuni nua kora na wonzuro onfa ho kora oncheke kora de hiane se ade kropoten a ope no ne nsaka se ode se kan le be wura wonum ayi ukatrem apie enye na asem ti se akoda na no wonyem no so o mayi ne ko eno de inyante eno omode na beto wo no so eno omode aba na wo ne minim nti ne aba na kwa lo munya nyiyo aba ne da so hye ne minim na num ho no eno mabo ne naked ti na minim se na omode aba na ewura ne minim ayi ade bia bio se die na omuko se odwene ho a wonte ase young boys so makata so because man kata so munti anotin dia bana woni minimum say pa serious pa yentie reporter we chi ni kakra again blah blah blah
So eti ababa na yakunu no e na wo hwe e wo TV so yi e yawre ho sempa na asi nipa na omukun no so de menim se na omo ye doctors ansa na omo ba bekum nipa o watimi akum nipa e de aba wura na num asa papa ne yam so asa aka ho se omo ne akwa na nyam e no mbe so oyigu no so onyingu no makoku no odwene ho kora wonte ase na obi kura so obusa se akoda 15 years o maame kura owo hefa question bi busa no akoda 15 years o maame owo hefa a wojane baba amanama bonten ama emrantie etimi akum na firi atiatefo asase so mepacho wo so a na wa hye na odibi ama wonuanom mofie ama wonuanom so etimi ahunu ma ekoso ebia na obi ofie na onim adekropote a asi ebia na obi enyanya idea no of adekropote a ekoso entisa wo so a ma wonua bi ehunu ne ma ekoso no na onua no entimi hunu se ye besre se uyo oba tan a tubafo pa because they be a boys na ni asi abre no ade bi a boys ne beye a omodi benya sika bia no beye so obekum nipa so obeye den eno no obeye de nya de opeso de ye konfo ana malama na ho ahwan a osman so nkofa mbra so ontimi nso nya de kron so nsa mfama no obamu oku nipa na frati asefo asase so kwa yentie report we de mu yentie report we a police for omoye nhwemu nti ebra a police for be yo nhwemu no awie no eni behu ni entia no mo pe no me pa cha obetumi aba Facebook live na wo so ahye na onyenko nya bi ahwe na aya futuo dia ma obi me pa cha abaya ne da wa abambofo akofa no no emra wo ko ya wo ko hu body no describe say na body ni sitie wo dia wo di wani ahwe bi ha ya blend kakra say na body ni sitie agu body ni die na eni enyan pa because as asem no esi anajo eye ebrana na no anajo no eti ukuada no ewiem ho be no miensa no nan ho no mo ena abranti bia okoye no huye e wo bush odi na niko huye ena otiatia mu ena o manfo bepu ekohweye entina sese je okohuye no no okotwa ne to bush sa pepepe okohye ne to ana okohu se abaya ida ho okohu se abaya ida ho no mo emra wo su kohu se na abaya ne da ho no twamfoyin kire me edie ntina na die na ne fa na prepra ye hu sa se dua bi hye nanum ampa na dua hye nanum na dua na pie ni na tiko anane de ahye na no keke te sese bi obi a wotwe dot ta wusie anasa ne de apira no mama ngege anekote ne ede ebaye na ha attention TV so keep subscribing, following, like, comment and also share ene ha ana medimo elisi medase makra